mbifurije kugira uwa mbere mwiza cyane. Ikinyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne cyatubwira ati umugabane w'Iburayi utegereje ufite amatsiko iyi duel y'aba bami babiri. Akaba rero kivuga Pep Guardiola ikipe ya Manchester City ndetse na Zinedine Zidane umutoza w'ikipe ya Real Madrid bagomba gukina bahurira muri Champions League umukino wo kwishyura kimwe cy'umunani kirangiza ku kibuga cya Etihad. Ikinyamakuru kitubwira ati aba bagabo impamvu twabisa abami nuko Pep Guardiola ndetse na Zidane abatoza babiri bombi bavutse ari indwanyi zo gutsinda. Aba bagabo bakaba bafite ibikombe 21 muri imyaka 5 iherutse. Aseyo iratubwira ko abakinyi batatu bari kurwanira umwanya umwe usigaye kugira ngo bajye muri 11 bazabanzamo Madrid ikina n'ikipe ya Manchester City kwa gatanu w'iki cyumweru. Akaba ari Valverde, Asensio ndetse na Isco agomba kuvamo umwe abandi bakicara kuri bench. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatarunya kikaba cyatubwira ati Setien azanye systeme nshyashya ubwo agiye guhura n'ikipe ya Napoli. Ikinyamakuru kikatubwira ko Semedo agomba kujya mu mutima wa defense bagakina defense y'abadefenseri batatu nk'ukuri kubibona. Hanyuma Yode Alba na Sergio Roberto bagakina ku mpande. Hanyuma Messi na Suarez bakajya ku busatirizi gushaka ibitego. Systeme ni 3-5-2 amaye. Mundo Deportivo yo ikaza itandukanye n'ibyo Sport yatubwiraga. Iratubwira ati 11 babazamo kuri match ya Napoli. Antoine Griezmann yamaze kugaruka kandi ari kuri forme ziteye ubwoba cyane. Atahubwo agomba guhindura mediane agakoresha mediane ya Lactic, De Jong ndetse na Sergio Roberto. Hanyuma trio y'imbere ikaba Messi, Griezmann ndetse na Luis Suarez. Maye nk'ibintu ni hatari. Sport kandi yagarutse kuri Trincao akaba bivuga ko hari ikipe muri Premier League ngo yamushatse itanga offer ya $60 Barcelona irayanga. Uyu musore akaba Barcelona ishaka kumwubakiraho bikomeye cyane kuko yamaze kumusinyisha amasezerano kugera mu mwaka wa 2025 afite release clause ya $500,000. Hanyuma kandi Barcelona yamaze kwishyura amafaranga byose byarangiye na Sport imuguraga kuko niho Barcelona yamuguze $31 z'amayero. Ikinyamakuru Sport cyagarutse kandi kuri interview ndende cyane Ferran Torres yajyanye na Game Balage ubwo Ferran Torres yavuze ati ndashaka kuba umukinnyi w'igihangange ati mo ndakora cyane kugira ngo nzabigereho. Rero akaba ari umusore mushyashya cyane amaze kumvikana n'ikipe ya Manchester City ndetse akazakora medical ku munsi w'ejo. Ikinyamakuru Sport kandi kirutsa abafana ba Barcelona ko hashize imyaka 3 Neymar abagambaniye uyu munsi. Hari kuri itariki rero ubwo Paris Saint-Germain yasinyishaga Neymar kuri $222. Ikinyamakuru The Sun kiratubwira ko Mikel Arteta ari kwinginga cyane Pierre-Emerick Aubameyang gusinya contract $250 by'amapaundi. Akaba kandi aramwizeza ko agiye kumwubakiraho akamugira umurejande ukomeye cyane ikipe ya Arsenal. Daily Express kandi yagarutse kuri aya magambo nayo yo kumugira umurejande. Ikinyamakuru ariko kikatubwira ko abahagarariye Aubameyang bagomba guhura Arsenal muri iki cyumweru bakaganira ku bijyanye na contract nshyashya. Uyu musore kandi akamaze gufata rutema ikirere amaze kwerekeza mu gihugu cy'u Faransa yigiriye mu biruhuko. Ikinyamakuru Daily Star cyo kuri wa mbere nacyo kuri page ya Sport rero bakaba babigarutseho mu by'ukuri bavuga ko aba barashi bari gukora ibishoboka byose kureba ko basinyisha intwari yabo ya FA Cup mu by'ukuri yabafashije ku $250 by'amapaundi ku cyumweru akaba umushahara bashaka kumuha. Ikinyamakuru Daily Star cyagarutse kuri Frank Lampard mu by'ukuri. Frank Lampard rero akaba ari umutoza wa mbere wagaragaje impungenge kuba sezo izatangira kuri 12 z'ukwezi kwa 9 kuko ari kuvuga ati nta gihe kirimo cy'imyiteguro ihagije mu by'ukuri tuzongera tugira imvure nyinshi cyane nk'uko banazigize ejo bundi wabonye ejo bundi avunikisha abakinnyi kuri FA Cup finale. Mu by'ukuri afite impungenge cyane kandi zirumvikana. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse ku magambo ya Pochettino rero ku munsi w'ejo akaraganira n'ikinyamakuru cyitwa El País cyara mu gihugu cya Espagne ashinja bikomeye cyane Daniel Levy ubwo bari muri Tottenham Hotspur bamaze gukina finale ya Champions League. Nyuma yaho yari akeneye kubaka ikipe. Daniel Levy ngo ntabyo yari yitaho ibyo kubaka ikipe yaragiye arabihorera. Ni nayo ntandaro y'impamvu yo kugira umusaruro muke cyane kurinda naho Pochettino yirukanwe. Akaba rero atarabyumvikanyeho n'umugabo Daniel Levy mu by'ukuri yamugarutsa mukiritika cyane. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Ben Godfrey wakiniraga ikipe ya Norwich ari gushakishwa cyane n'amakipe menshi cyane harimo Mirase, Napoli, Dortmund ndetse na Bayern Leverkusen. Uyu musore agaciro ke kakaba kari kuri $25 z'amapaundi. Reka turere rero niba ava mu ikipe ya Norwich akagenda dore ko yamaze no kumanuka mu cyiciro cya kabiri ikipe ya Norwich. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko AS Roma ifite icyizere yuko kuri uyu munsi wa nyuma wo gutanga liste y'abakinnyi bazakina Europa League muri UEFA iri buze kuza kongeramo Chris Smalling. Igisigaye rero ni ukuganira uyu munsi ibiganiro bya nyuma na Man United kureba ko biri bukunde ko Chris Smalling yakomeza agakina Europa League akarangiza sezo n'ikipe ya AS Roma. Kature Man United ndetse na Roma nibo bumvikana. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku mudamu witwa Amanda n'ubu ntagarashirwayo kabisa ngo yumve ko byarangiye yuko abanya-Saudi Arabia batazagura ikipe ya Newcastle bamaze kwangira. Uyu Amanda akamaze kunyura mu bafana ikipe ya Newcastle bagize itsinda rya Newcastle United Supporters Trust.
akaba yamaze kubona abafana 50,000 bamaze kwandikira petition kabisa Boris Johnson kureba ko leta y'Ubwongereza yabyivangamo mu by'ukuri bakareba ko bagura iyi kipe. Ariko abantu bakibaza ati se nimba Saudi Public Investment Company yaramaze kwandika ivuga ngo kubera ikibazo cya Covid ntibazagura Newcastle, ubu urashaka kubagarura Covid yarangiye? Abantu bakibaza ibibazo byinshi cyane. Reka turere rero uburyo bizagenda. Newcastle ifite amakuru menshi cyane muri iki gihe. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Kawuka, akaba ari gutangaza ati ijoro twakinnye iriya match tugatsinda Madrid i Madrid, ati byaduhaye ishusho yuko dushobora gukubita tugatwara Champions League uyu mwaka. Bonne chance brother. Gusa ariko nakubwira ikintu kimwe, haracyarimo Paris Saint-Germain, Atletico na Bayern Munich kandi ntizoroshye na Barcelona. Ikinyamakuru DM rero kiragaruka ku ikipe ya Arsenal mu by'ukuri mu rugamba rwayo rwo kwiyubaka gutwara FA Cup. Bivuze ko Arsenal yamaze kubona tayari £30 z'amapaundi kuye muri rushanwa ziyongera ku yandi ifite. Iyi kipe kandi ikaba ngiramutse ibonye offre nziza yagurisha Alexander Lacazette ndetse na Hector Bellerin. Iyi kipe Arsenal kandi mu rwego rwo kwiyubaka ikaba igomba kugira bibanza kugurisha no kwikuburaho. Irashaka kurekura Socrates, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Henrique Mkhitaryan, Sidi Kolasinac, Mustafi ndetse na Rob Holding. Aba bari ku isoko Arsenal iragurisha. Ufite igiciro cyiza rwose Arsenal yaguha aba basore. Arteta kandi akaba akeneye kwiyubaka. Arashaka Thomas Partey, William Borges Silva ndetse na Coutinho. Anako kandi Arteta afite dosiye yo kubanza kurangizanya na Madrid mu by'ukuri kongera gutizwa Dani Ceballos. Anako kandi ikinyamakuru DMR kinatubwira ko Arsenal gukoresha ibishoboka byose kureba ko yatandukana na Ozil muri iyi sama. Affaire à suivre. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yo iratubwira ko ishyamba siryeru kabisa mu ikipe ya Inter do Milan. Inter yababajwe n'amagambo yatangajwe na Antonio Conte ejo bundi ku munsi wa nyuma wa shampiyona, akaba ngo ashobora guhita yirukanwa mu ikipe ya Inter do Milan. Inter igahita yifatira Maximiliano Allegri mu gihe Antonio Conte ashobora kwerekeza mu ikipe ya Juventus. Tutto Sport ikabisobanura neza cyane ivuga ati intebe irashyushye. Iki kinyamakuru cy'Torino cyo kikaba kitubwira ko Maurizio Sarri aramutse adatsinze ikipe yari yahita yirukanwa. Yamara kwirukanwa ngo abafana b'ikipe ya Juventus bo barashaka Zinedine Zidane, mu gihe kandi kwirukanwa kwa Antonio Conte mu ikipe ya Inter do Milan bihikaze Maximiliano Allegri. Allegri nawe ugomba kwitonda cyane kuko hari competition ikomeye cyane na Pochettino yafatiye ikipe ya Inter do Milan. Affaire à suivre. Tugarutse kandi mu kinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyatubwira ko Paul Dybala yamaze kugaruka mu myitozo, akaba ashobora kuzakina rwose match ya Olympique Lyon ku munsi wo kwa gatanu. Affaire à suivre. Tukiri mu gihugu cy'Ubutaliyani ariko twisunze ikinyamakuru cy'Abafaransa L'Equipe kikaba kitubwira ko shampiyona y'Abataliyani yamaze kurangira. Ikipe ya Lecce, Brescia ndetse na Spal zikazamatswe mu cyiciro cya kabiri, mu gihe Juve, Inter do Milan, Atalanta, Lazio zizajya muri Champions League, mu gihe AS Roma ndetse na Milan zizajya muri Europa League. Les amis, mugire wa mbere mwiza cyane kandi Nyagasani akomeze kubarinda.